Sanibona, ngelinye ilanga ke ngake ngahamba ngaye emhlanganweni nje owawubizwa ukhansela khona nje la endaweni. Ngathi ake ngihambe nje ngiyolalela nami ngizwe ukuthi kuthiwani. Hayi masifika laphana ayifike kuvulwe nje ngomkhuleko kahle. Ngihleli nje emsamo laphana. Uyazi abantu ke uyabona mawuze uthi uyabuka indawo ilapha emuva. Ngadlula yabona nje abantu bayangibuka nje. Angiyena phela umuntu ojwayele uhamba emhlangano vele. Ngidlule ngize ngiyohlala emuva nje ethendeni kubekwe nje ithende elikhulu ucela ukuthi nje phama la ethendeni bese ngivele nje ngihlala phansi ke hayi kuvulwe ngomkhuleko ke kushiwo kufakwe ixolisi ukuthi khona abaxolisile khona ukuthi hayi babekayo kuze kube ukhansela ke osethatha ke uhlelo manje ethulela umphakathi ukuthi yini aseyenzile. Hayi kakhulume ukhansela asho ukuthi hayi phase 1 wama toilet wahamba kahle noma amanye ayebheda abuye alungiswa. Phase 2 futhi wama toilet uhamba kahle. Njengamanje siku phase 3 wama toilet abantu bazoqhubeka bakhelwa ama toilet. Hayi ke bephakamisa izandla ke abantu masethatha imibuzo bonke bayabonga. Awu siyabonga khansela. Siyabonga khansela. Hayi babonge nje kuze kube kukhonjwa mina ke nami ngiphakamisile nje baqala athi lo phethu uhlela hayi ngiyakunotha ndonga lapho. Kuye kuze kukhonjwe mina ke yebo ndonga bangithakazela impela ngibona unababe bengishaya ngisho ngesithakazelo sakithi. Hayi bese ngisukuma sengubingelela umhlangano ngibingelele nje indlu yonke ngezihlalo zayo ngibonge nethuba lokuthi ke banginikezile bese ngiyabeka ngithi mina kodwa ke awu angiboni mina ukuthi siwumphakathi siyawadinga ama toilet. Hayi bewumzeleka abantu bese ngithi cha uxolo nje ngilindani kancane angiboni siyawadinga ama toilet kakhulukazi lana nje thina siwumphakathi oshoda kakhulu ngezinto ezithinta intuthuko ngezinto ezithinta imisebenzi ngezinto ezithinta nje ukwehlisa unemployment kakhulukazi entsheni abantu abasebenzi abanama project abantu kodwa umasipala ukhona mkhulu kodwa sihleli thina sihlalele indaba ukuthi njengamanje kuzokhuluma indaba yama toilet khansela nani emphakathi singawenzana ama toilet silambile yini ongayenza toilet ungadlili ngoba i toilet kushathwa lihle lifaka ama tiles phansi lafaka ama tiles phezulu lafaka ama tiles odongeni kodwa manje ngekho into oyidlile esiswini ayikho into engakulethe toilet awuyi ngoba i toilet lilihle kodwa uya ngoba i toilet linjani kunesidingo sikutshela ukuthi hambe toilet uyokwenzani uyo toilet qalaphi lokho uqala sithola imisebenzi sithenga ukudla sidle mhlawumbe ukhansela manje ngahla siprovide noma ngama food parcel. Ngikhuluma njalo sekunobuwili nje abanye abangizwa abanye bayangizwa makhansela mhlawumbe engaprovide lemndeni kakhulukazi ehlwempu ngama food parcel nemsebenzana ke lemncane nama project abafundi nama project entsha nama project ezemidlalo mhlawumbe kukhona umehluko esingawubona sishaye nehlombe lokho ama toilet nje sikuze kwa phase 3 asiwadinga ama toilet kakhulu ukhansela ke sesenzeleka indaba yokuthi abantu bethola imisebenzi bethola ama food parcel sengahamba ke uyahlola emphakathini mhlawumbe ke esebona ke abantu sebengcolisile endaweni ngabeka ngesizulu kodwa ngathi nje ebesebona amadede ke bona amadede besebona ukuthi hayi abantu bayasutha badinga indawo yokuyikhulula ukuze la madede awabonayo aqoqwe kafakwe toilet okwamanje khansela asilidingi i toilet ngase ngihlala phansi ngangilindele phela ukuthi kuzokhala nje ihlombe elikhulu kwavele kwathi nje nya kwathi cwaka phela yabaza abantu bekhuluma nokhansela bencetheza bejabulela ngisho into ababona ukuthi abayidingi bathi nje nya ngahlala phansi nami ngaze ngashaya uvala ngathi hawu ngisho isandla sisodwa nje uyabona usho lobu buwili ade bulapha bebe against mina nibonke laba bantu hayi bese kukhonjwa omunye owephakamisile maye khonjwa lo bese kusukuma ongaphakamisanga athi nje lo baba kwangwakwacele futhi lo baba bathi hayi awuhlale phansi kancane esho lo phakamisayo ake uThokozana ke sichazela ukuthi ithini lenkulumo yakhe awuchaza uThokozana ukuthi ithini lenkulumo kade ngundonga njalo eqaleni ngena la sengigagulwa ngegama nje akakhuluma uThokozana ukuthi uthini ngoba lenkulumo yakhe lesiyayizwa ukuthi igovuza umphakathi lenkulumo yakhe le wathini nje baba khona igama nje alisho ngizolikhumbula khona manje lenkulumo yakho mkhwanazi igovuza umphakathi wena ususa impila wena uqonda ukusiqhatha nabantu wena owathi uyiphekula lenkulumo yakho wena mkhwanazi inobuphekula phakathi wena uyalwa wena uhlasela ukhansela wena ngezinto asezenzile angeke uqhubeke lo mhlangano uThokozana ekhona la akaphume. Hey laqala kuvalwa ngishaya manje hawu sengiyaphuma njalo ya
kwayima indlu kuyivungama hayi akaphuma impela hayi akaphuma ingcosana ethi nje hayi bakithi asale sehlala nayo bebuza ngoba umuntu hayi kwathiwa akaphuma ngikude lapha emuva ke manje ethendeni sengicabanga nje ukuliphakamisa ithende lapha emuva ngiputshe ngiphume ngale ayi ngibona ukuthi bazothi ngiyedelela ithende laba ngilihloniphi hayi ngacothoza phambi kwabo lapha yabona senginithi lapha siyakhala isagila noma iyakhala induku lapha emhlane noma lapha esinquthu hayi ngaphuma othoza ngapha mkhatha lo ngibuka kabi lapho usengibuka kabi engazathi mhlawumbe ngiyamhlasela kodwa mawusubuka into engangisho yayiyona ukuthi nje phela mhlasimbe indlela engayibeka ngayo yasuke yaba isintu kakhulu kodwa futhi akukho lapha engabheda khona kodwa ngabona nje indlu singikhipha yonke nje ngaphuma phela ukuthi hayaphuma phuma yabo ngithe sengiphuma sengiguhle ethendeni ngemotweni ngiyezwa phakathi kunoxokozela yabo unoxokozela lo phethe uhlelo lokho ethe thulana umsindo bafuthi usehambile ngabona hey kusho ukuthi ngibhedile so kuyenzeka ke emphakathini mawudumela iqiniso abantu belwe nawo ngoba ngempela engangikusho ukuthi ama-toilet asiwadingi singalenza i-toilet khona izinto ngeke uze uyisebenzise noma ngabe zikhona ama isidingo sazo singekho ngeke nje wanakha amanzi ayaphuma empompini usuwakha ngojeke uyaphuza ungomile kodwa kukhona isidingo esikuphoqa ukuthi iphuza amanzi ngeke ngoba nakudla kukhona usuthi bese uyaphaka ngeke ngoba nakuthi nombhedo ugibela ulale kodwa kukhona isidingo esikuphoqa ukuthi hambe uyolala embhedeni ngenxa ukuthi khona ukukhathala okuzwayo so nami ngikhulumela lokho ukuthi asikho isidingo sama toilet kahle hle angazi angisiboni isidingo sawo noma bangahlobisa kanjani noma ngaba phase 1 phase 2 phase 10 kodwa isidingo sithi abantu banesidingo sokuya toilet isidingo sokuthi mabasebenze bedle bese uyimabe ema toilet ke ngangithi ngibeka lokho kodwa ngagcina sengomuntu omubi nje emhlangano kwathiwa ngiyiphekule. Siyabingelela nganza kwethu kuleli khasi lethu siyacela uma uqala ukungena nje ukulungisa uchofa subscribe button kule channel yethu enganza kwethu ke lana kumkhwanazi unkwali yenkosi ukhuluma indaba enkulu indaba yokuthi emithingini yena wathi ama-toilet abawadingi kunaloko badinga kuvulwe amathuba emisebenzi. Mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.